শপত বাক্য পাঠ কৰিলে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूँगा तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालयৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱালে নতুন ৰাজ্যপালগৰাকীক। ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক সন্মান জনাই শপত বাক্য পাঠ ৰাজ্যপালৰ। গুলাবচাঁদ কাটাৰিয়াৰ 17-মহীয়া কাৰ্যকালৰ পিছত অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শপত গ্ৰহণ ৰাজ্যপালগৰাকীৰ। मैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।